ibihe byiza rwose inshuti bakunze bacu mudahema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahema kugenda tubagezaho byongeye gukomera. Ejo bundi mwumvishije umutwe wa M23 na Alliance Fleuve Congo muri rusange hasohoka amagambo akomeye cyane mu itangazo Laurent Kanyuka yashyize hanze ku mugaragaro bavuga mu by'ukuri ukuntu leta ya Kinshasa irimo irakomeza kudeployinga. Ejo twumvishije amakuru avuga ukuntu mu by'ukuri Kinshasa yohereje abasirikare bagera ku 60,000 bagiye kuza muri Uvira. Twumvishije kandi ibijyanye n'abacancuro. Ibi byose ni ibintu bigaragaza neza yuko umutwe wa M23 utatakiraga ubusa kuko Tshisekedi rwose kigaragara arashaka intambara. Muri ibyo byose byo gukomeza kwegereza abarwanyi mu bice M23 igenzura, ndagira ngo nkubwira ko ubu noneho bibaye ibindi ahitwa Warikare ngo FDLR zikomeje mu by'ukuri kwirunda muri biriya bice, by'umwihariko muri groupement yitwa Walowa Rwanda. Zihangayikishije rero rubanda. FDLR nizo ndi kuvuga. Mu minsi yashize twari turimo turavuga ukuntu abagiye bahunga bava muri Bukavu nako muri Goma no mu bindi bice bya teritwari ya Masisi, bagiye n'ubundi muri biriya bice bya za Rubero ndetse na Warikare ahatari umutwe wa M23. Ubu rero noneho abaturage batangiye kugira ubwoba, byumvikana yuko bari gutabaza umutwe wa M23. Ese uraza gukora iki? Muraza kutwemera tubibavira imuzi n'umuzingo. Hari ibikoresho byatangiye gutegurwa, hari abasirikare umubare munini nawo watangiye gutegurwa. Ejo bundi mwumvishije 8,000 byarangije imyitozo direct bitabinerekezwa muri Sud Kivu bitewe n'amakuru yararimo aragenda tutumba. Aha Warikare ho rero biraza kugenda gute? Umutwe wa M23 urabyitwaramo gute? Si inkuru turi bugarukeho gusa cyangwa si ingingo gusa, ahubwo turaza no kubabwira mu by'ukuri uburyo Loni ishimangira ko mu by'ukuri abarwanyi ba FDLR biyongereye benshi, ngo ni benshi ureke bya bindi by'abayobozi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga yuko mu by'ukuri ngo abarwanyi batakibaho, ngo ari bakeya, abandi ngo ari abasaza, mbese ngo badahangayikishije leta y'u Rwanda. Nyamara yo ikaba itarawemye kugaragaza ko mu by'ukuri aba barwanya ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse igatanga na evidence karahabutaka. Ese Loni yo noneho yaba itanze shisho ki? FDLR nimvuga ngo yaba yakasamutwe ntago ndi bube mbeshye, kubera yuko ubu tuvugana yongeye no gutangira kwigira imbere mu bitangazamakuru mpuzamahanga, ariko bimwe bikaba byanatangiye kugenda bigaragara nk'ibiyishyigikiye. Ibi rero nibyo u Rwanda rwanze kurebera, ni iyindi ngingo, kugeza ubwo Minisitiri Nduhungirehe yahaye gasopo cyangwa se yafashe umwanya wo kugaya BBC ikomeje mu by'ukuri kwamamaza ngo iyi FDLR. Ni ingingo turi bugarukaho mu by'ukuri. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaye rwose iki kinyamakuru cyitwa BBC ngo kirimo kirogeza bikomeye cyane. Ni ikinyamakuru cy'Abongereza ngo rwose ngo bakomeje kwamamaza bikomeye cyane umutwe wa FDLR. Ese bishatse kuvuga iki nanone? Ahantu haraza guca uwambaye. Tukiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko muraza kunyemerera tuvuge kuri iyi nkuru tutarinjira muri ibyo by'abarwanyi ba FDLR bari kwirunda muri Warikare, ibintu M23 ishobora nanone kuza kugira gutya ikagira iki bikoraho. Hari inkuru yatangaje abantu benshi, munyemerera aba ariyo duhera. Abantu umubare munini cyane bamwe barimo baravuga batese Ububirigi buri bwikore mu nda biraza kugenda biti. Mwamenye ko umuryango wa Tshisekedi warezwe kwiba amabuye y'agaciro, ndetse kandi bakaba banaspecifyinze n'abantu mu by'ukuri baregwa. Kwa Tshisekedi ibintu byabakomeranye, umuryango wabo warezwe, ariko igitangaje nuko warezwe mu Bubirigi. Abantu bamwe barimo baribaza niba Ububirigi buri bwikore mu nda maze bukaba bwahana abangaba rero bo mu muryango wa Tshisekedi. Uti bimeze gute rero? Ese ubundi Tshisekedi nawe bamutinyutse cyangwa kubera ubudahangarwa bw'uko ari perezida nta wigeze amutinyuka? Reka tubigarukeho. Ni article ntoya cyane tukabona kujya kuri uriya mutwe wa FDLR navuga yuko watangiye kuba ikibazo gikomeye cyane. N'umuryango wa Tshisekedi rero ngo warezwe kwiba amabuye y'agaciro ya Kongo. Ubushinjacyaha bw'Ububirigi
bwashyikirijwe rwose dosiye y'abantu 9 bo mu muryango wa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barega kwiba amabuye y'agaciro ni mu ntara yaho Katanga ahitwa aho Katanga ahubwo ndetse no mu ntara ya Lualaba ndumva nayo ni intara ni Lualaba. Nuko umunyamategeko rero witwa Bernard Maingayin ndetse na Breyuk Maingayin bashyikirije rwose ikirego umushinjacyaha Anne Francen kuri uyu wa 8 Nyakanga 2025 bashingiye rero mu by'ukuri ngo bashingiye rwose ngo kukuba abo mu muryango wa Tshisekedi bakekwaho rwose ngo iki cyaha bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi, ngo ni nayo mpamvu rero bagomba kuregwa mu Bubiligi. Abantu 8 bose ibyo ari byo byose Tshisekedi ashobora kuba atarimo. Reka dukomeze inkuru. Ni abanyamategeko rero bahagarariye mu by'ukuri ngo imiryango itandukanye itegamiye kuri leta ikorera mu ntara ya Katanga ndetse na Lualaba ndetse yewe ngo na 4 bahoze mu buyobozi bwa sosiyete ya Jekamins ishinzwe rwose ngo ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yahoze mu by'ukuri ari intara ya Katanga. Abahagarariye rero mu by'ukuri iyi miryango bakoreye rwose ngo muri Jekasins basobanura yuko ngo ubu busahuzi bw'amabuye y'agaciro yo muri Katanga bwatangiye mu mwaka wa 2015 gifata mu by'ukuri ngo iki kibazo nyine gifata intera ikomeye cyane nanone mu mwaka wa 2019 ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi. Urumva abantu baba baratangiye za 2015 2019 amabuye y'agaciro, uri kwibaza urwego rw'amabuye bibyo uburyo kirungana, uri kumva ingano yarwo uburyo ingana. Reka dukomeze inkuru. Umuyobozi w'ishyirahamwe rero ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Lualaba yagize ati kuva mu mwaka wa 2019 ibintu byabaye bibi cyane. Katanga yabaye isanduku y'amafaranga y'umuryango wa perezida ukura mu by'ukuri umutungo muri izi ntara cyane cyane muri Lualaba, nyamara ntacyo rwose ngo ushorayo. Ni ukuvuga ngo umuryango wabo wo kwa Tshisekedi uriba ugatwara amabuye y'agaciro, ariko mu by'ukuri ngo nta kidasanzwe bakorera byibura izi ntara kugira ngo zigire icyo zunguka. Ibi bundi ni nabyo bibabaje abaturage cyane, kuko urumva First Family umuryango mu by'ukuri wa mbere mu gihugu, ubundi uramutse ugize icyo ukora kikanateza imbere abanyagihugu sava byaba ari byiza cyane. Ariko rero ikibazo ngo nuko nta n'ikintu na kimwe bashora muri ibi bice. Bavuga ko rero mu by'ukuri ngo mu muryango wa Tshisekedi Tshilombo barimo rwose ngo umuvandimwe abarimo umuvandimwe we witwa Christian Tshisekedi bambuye abantu benshi ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Katanga, bashyiramo mu by'ukuri ngo abasirikare babarindira umutekano kandi bihoraho. Ubwo n'abarindira umutekano abangaba bakarindira umutekano rero n'ibirombe. Ubwo garide presidentielle cyangwa se abarinda famille ya perezida bahindutswe noneho abarinzi b'ibirombe, babaye abarinzi b'imirima. Nk'uko rero mu by'ukuri babisobanura ngo agaciro k'amabuye y'agaciro umuryango wa Tshisekedi wibye muri Katanga mu by'ukuri ngo kabarirwa muri miliyoni z'amadolari. Ata agaciro k'amabuye y'agaciro rwose mu by'ukuri yibwa ahangaha abarirwa muri za miliyoni z'amadolari. Uretse rero mu by'ukuri ngo umuvandimwe wa Tshisekedi haregwa abandi barimo umugore w'uyu mukuru w'igihugu witwa Denise Nyakelu, umuhungu we witwa Anthony Tshisekedi, babyara be ndetse na muramukazi we. Ibyo bintu ngira ngo murimo murabyumva neza. Nabo mu muryango nta nubwo bamwe bagiye bakoresha amazina direct, bagiye bakoresha ahubwo ibyo Tshisekedi apfana nabo. Uri kwibaza ese ko baregewe Ububiligi
nubwo bwose bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Aba bantu bazacirwa imanza zitabera mu gihe Ububiligi bwarangije kugaragara nk'igihugu ahubwo kiba gishaka kwisahurira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bati ubwo ni mu basesenguzi bari kuvuga ibyo batasa, ahubwo ubu ntibashobora kuba ibi ngibi byose bitwarira babijyana mu Bubiligi. Biragenda gute? Hazaca uwambaye. Iyi ni inkuru mu by'ukuri navuga yuko tutari dukwiye kwirengagiza, tugomba kuyimenya byanga bikunda. Tujya rero kuri front line, ibintu bikomeje kuzambagurika cyane, gusa umutwe wa M23 amakuru aravugwa yuko nabo watangiye kureba, ntabwo ugomba kurebera ibi bintu biri gukorwa byanga bikunda. Aba baturage bagiye kugabwaho ibindi bitero, kandi umutwe wa M23 ikintu cya mbere urwana nacyo ni ukurwanya ubuhunzi, ni ukurwanya ihohoterwa rikorerwa abaturage. Ibintu biri kuba muri ibi bice mu nkengero zaho bafite bagenzura, mu by'ukuri ngo bagiye kugira icyo babikoraho. Uri kwibaza ngo muri ibyo bintu biri kuba ni ibihe? Warikare FDLR zikomeje rwose ngo kwirunda muri grupoma yitwa Walowa Lawanda, ndetse kandi ngo zikaba zahangayikishije cyangwa se zateye ubwoba abaturage ku rwego rukomeye. Amakuru atandukanye aturuka muri grupoma ya Luwala Rwanda muri teritwari ya Warikare, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, aravuga ko mu by'ukuri ngo hari abantu bitwaje imbunda benshi cyane bikekwa ko ari abarwanyi ba FDLR bakomeje guhungabanya umutekano ahitwa Mishopo ndetse no mu gace ngo Makungulano. Ahubwo iyi Mishopo niho ibarizwa muri aka gace ka Makungulano. Nk'uko rero mu by'ukuri amakuru amwe abivuga, uwiyita umujenerali uzwi ku izina rya Mutayonga ukomoka muri teritwari ya Masisi amaze iminsi ahitwa Imishipo, aho rero mu by'ukuri ngo yaje aherekejwe n'abantu be bagera ku ijana. Abantu bagera ku ijana bari rero ngo bafite intwaro ziremereye cyane ndetse n'intwaro zoroheje. Birumvikana ko baje kugenga intwaro cyangwa se nyine kuzideployinga. Intego rero mu by'ukuri ngo y'uyu mutwe witwaje intwaro ntiramenyekana, ariko kandi amakuru akavuga yuko mu by'ukuri ngo mu biganiro yagiranye n'abatuye muri aka gace, uyu muyobozi w'itsinda yasabye rwose ngo abaturage baho kuhimuka kubera yuko yahaguze, ndetse yawe ngo atavuze uwamugurishije ubwo butaka. Ntabwo ngo yigeze amuvuga, yaravuze ati mugomba kwimuka mukahava. Bamwe rero batangiye gukeka ko ahantu ahubwo hashobora kuba hagiye gukoreshwa nk'ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyangwa se ibirindiro bya FDLR, kubera yuko muri za Masisi na za Nyiragongo barahirukanwe. Abayobozi rero mu by'ukuri b'inzego z'ibanze bemeza ko mu by'ukuri ngo ari uburyo bushya bwo guhungabanya umutekano butangiye muri aka gace, kuko rwose ngo abaturage baho barwanya iri tegeko ryo guhita mu by'ukuri ngo imiryango yabo yimurwa. Amakuru rero agera kandi nanone kuri Actualité.cd dukesha iyi nkuru yongeraho ko mu by'ukuri ngo kuva bahagera aba bantu rwose ngo bitwaje intwaro bivugwa yuko ari aba FDLR bakunda ngo kurasa amasasu menshi cyane kugira ngo batere ubwoba abaturage. Arahamagarira rero kandi none inzego zibishinzwe kugira mu by'ukuri uruhare ngo mu gukumira uku guhungabanya umutekano kugenda kwiyongera muri kariya gace ka Warikare. Muribaza rero muti M23 irarebera? Oya, amakuru arimo aratugeraho aturuka ndani ya ndani, makuru ya ndani aravuga ko umutwe wa M23 wafashe umwanzuro nawo wo gutangira kwegereza abasirikare bafite ubunararibonye mu gucunga ibijyanye n'ibintu bibaberwa mu bice bitandukanye. Ibi byose ariko ngo bikaba bizatangira gukorwa mu buryo rwose ngo bwa kinyamwuga bw'ubutasi karahabutaka. Ibintu rero mu by'ukuri turi bukomeze kugenda duhanga amaso tukababwira uko bimeze. Ibi byose rero
bikaba birimo biraba mu gihe mu by'ukuri Loni n'ubundi ishimangira, ubwo mbere yo kugira ngo mbabwire ibya Olivier Nduhungirehe, Loni nayo irashimangira ko umutwe wa FDLR rwose ngo uriho kandi wiyongereye cyane. Ni impuguke z'umuryango w'abibumbye zishimangira rero ko mu by'ukuri ngo abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice ngo bariyongereye cyane, kuko rwose ngo wakomeje kwinjiza abarwanyi bashya. Inshuro nyinshi rero impuguke za Loni zagaragaje ko abarwanyi ba FDLR babarirwa mu gihumbi cyangwa se ibihumbi bibiri. Gusa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga aherutse kuvuga yuko bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10. Raporo nshya rero mu by'ukuri yashyikirijwe nanone komite ishinzwe ibihano mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano muri Gicurasi 2025 igaragaza ko FDLR na Wazalendo mu by'ukuri byakajije rwose umurego mu kwinjiza abarwanyi bashya kuva muri Mutarama, ubwo Alliance Fleuve Congo 23 bari mu rugamba rwo gufata iyi mijyi ikomeye. Iyi raporo rero isobanura ko mu by'ukuri ngo abarwanyi ba FDLR na Wazalendo binjiye rwose ngo ari abarwanyi b'abana, bikubiye rero mu by'ukuri kandi babakuye mu nkambi z'impunzi mu by'ukuri imiryango rero, ndetse ngo no mu bindi bice bifitemo abantu benshi rwose ngo bagiye bafata mu by'ukuri abantu bamwe ngo babashyigikiye yewe n'abatabashyigikiye. Ubwo ni ukuvuga ngo harimo n'abagiye bajyanwa ku ngufu. Isobanura ko mu by'ukuri ngo abana ndetse n'abandi ba FDLR n'abandi FDLR yagiye ikura mu nkambi n'ahandi bahawe imyitozo yisumbuyeho kugira ngo rero bongerere uyu mutwe ubushobozi ku rugamba, kubera rero mu by'ukuri ngo mu bice bitandukanye bagendaga bagabwaho ibitero. Impuguke za Loni rero zagaragaje ko mu by'ukuri ngo kwinjiza abana muri FDLR binyuranyije n'amahame mpuzamahanga asaba imitwe yitwaje intwaro ibisirikare ndetse ngo kurinda abana, bikanashimangira kandi ko mu by'ukuri ngo gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigoye cyane bitewe n'ibibazo bikomeye cyane bihari. Zavuze ko rero mu by'ukuri ngo nubwo FDLR iri ku rutonde rw'imitwe yafatiwe ibihano na Loni, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje rwose gukorana nayo, nyamara kandi ngo binyuranyije n'amahame mpuzamahanga, ikayifasha rero mu by'ukuri ngo imbere ku rugamba rwo kurwanya ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Izi mpuguke rero kandi nanone zemeje yuko mu by'ukuri ngo muri Nzeri 2024 ubwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabaga ibitero kuri FDLR kubera igitutu cy'umuryango mpuzamahanga, umubano w'impande zombi mu by'ukuri ngo wajemo agatotsi, ariko nanone wongera kuba mu by'ukuri mwiza nyuma y'igihe gitoya cyane, bigizwemo uruhare rero ngo na General Major Peter Chirimwami wahoze uyobora intara ya Kivu y'Amajyaruguru, gusa nawe akaba yariciwe kuri frontline. Raporo yasohotse kandi nanone mu mpera z'umwaka ushize yagaragaje ko mu by'ukuri ngo General Major Chirimwami ariwe rwose ngo waburiye abayobozi bakuru ba FDLR ko mu by'ukuri ngo bagiye kugabwaho ibitero bimuranga ibirindiro mbere y'uko rero mu by'ukuri ngo bitangira. Muri raporo nshya kandi impuguke za Loni zagaragaje yuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yorohereza cyane FDLR na Wazalendo kuko rwose ngo iboherereza amafaranga n'ibikoresho, yirengagiza kandi nanone ngo iby'akanama ka Loni gashinzwe umutekano kafasheho imyanzuro, ingamba zibuza rwose ngo gukwirakwiza intwaro mu bagizi ba nabi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda tariki 27 Kamena 2025 bagiranye amasezerano y'amahoro mu by'ukuri yitezweho rwose guhagarika amakimbirane ndetse n'ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusenya umutwe wa FDLR rero mu by'ukuri bikaba biri muri nyambere bigomba kuzagenderwaho muri aya masezerano. Abantu baribaza rero nimba mu by'ukuri bizagerwaho. Ibi byose rero bikaba birimo biraba
mu gihe mu by'ukuri twasoreza kuri iyi nkuru navuga yuko iteye impungenge ugereranyije n'ukuntu isi yose yo yarebaga ikabona yuko mu by'ukuri iyi FDLR igomba rwose gusenywa igakubitirwa areba inzega, nyamara ibitangazamakuru bimwe bitandukanye byatangiye kugira gutya bikayikeza ahubwo bikayihereza umwanya. Ibi birajyana neza n'iyi ngingo ivuga yuko Minisitiri Nduhungirehe yagaye BBC ikomeje kwamamaza FDLR. Uti byagenze gute byo? Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaye mu by'ukuri ikinyamakuru BBC cyahoze rwose nako cy'Abongereza gikomeje rwose ngo kwamamaza umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Murabyibuka cyane rero gusenya umutwe wa FDLR nyine byafashweho umwanya n'ingamba biravugwa. BBC gahuza rero ishami ngo ry'ikinyarwanda yakoze rwose inkuru ku cyo umutwe wa FDLR rwose ngo uvuga ku masezerano ya Washington, ategeka rero ko mu by'ukuri ngo ugomba kurandurwa. Isobanura rero mu by'ukuri ibaruwa ifunguye perezida w'uyu mutwe Lieutenant General Byiringiro Victoire yandikiye perezida Donald Trump wa Amerika. Minisitiri Nduhungirehe rero yasubije iki kinyamakuru ko rwose ngo kidakwiriye gutwikira ubugizi bwa nabi bwakozwe rwose n'uyu mutwe w'abajenosideri, kusukura cyangwa se nanone ngo kuwamamaza, kusukura cyangwa se kuwamamaza, mu gihe rero mu by'ukuri ngo umuryango mpuzamahanga ushyigikiye ko rwose ngo usenywa. Yagize ati ntibikwiriye yuko ikigo cy'Ubwongereza gishinzwe rwose itangazamakuru gikomeza gutwikira, gusukura ndetse no kwamamaza FDLR, umutwe w'abajenosideri ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, Amerika ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange byemeye yuko mu by'ukuri ugomba gusenywa. Ntabwo rero mu by'ukuri ngo bakwiye kwirirwa babaza ngo ese babyakiriye gute, bimeze gute n'ibindi byinshi bitandukanye bidahwitse. U Rwanda rero mu by'ukuri rusobanura ko FDLR ari ikibazo cy'umutekano warwo, kuko rwose ngo imaze imyaka myinshi cyane ifite umugambi wo kurungabanyiriza umutekano, cyane cyane rero ko mu by'ukuri ngo yanabigerageje kenshi cyane mu majyaruguru ndetse no mu burengerazuba. Ibi bitero rero mu by'ukuri bya FDLR birimo rwose ibyo yagabye ku Rwanda muri Werurwe ndetse na Gicurasi 2022 iciye rwose mu majyaruguru y'uburengerazuba. Nibyo rero mu by'ukuri byatumye rwose rushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rero mu by'ukuri rwo gukumira ibyashoboraga gukurikiraho. Ubwo rero reka turebere hamwe noneho ibikubiye cyangwa se biri kuvugwa kuri FDLR, umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Uyu mutwe n'abagizi ba nabi pe baragiye bonka ubuhemu, wagira nibwo uvuga nibwo bonse na n'ubu baracyabikora, na n'ubu rwose noneho Kinshasa iragenda ikawukingira ikibabo ikavuga iti basigaye ari mbarwa, ese nibangaye n'abahari kari abasaza. Birumvikana rero ubwo burya mu bushyushye Loni nubwo yigira impumyi kuri iki kibazo cya FDLR, kuko ejo bundi hasinywa amasezerano ashimangira ko rwose igomba gusenywa, kandi mu gihe cy'amezi 3 twabonye ibizakorwa mbere yuko FDLR isenywa. Batangiye kubona amaraporo ya Loni avuga kuri uyu mutwe nyuma yo kuganira na M23 kera kabaye. Ubwo ni nyuma y'uruzinduko rwa Bintou Keita hari i Goma. Yego, twavuga ko ariyo mpamvu itumye twumva iyi nkuru cyangwa se iyi mvugo nakwita ko ari nziza. Loni noneho ivuze ko yunga mu ry'u Rwanda nubwo itatangaje imibare ngo ivuga iti ni ibihumbi bingahe nk'uko byatangajwe na Brigadier General Ronald Rwivanga. Tubwire deja Loni yavuze iki? Loni yo yamaze gushimangira ko abarwanyi ba FDLR yego deja bamaze kwiyongera ku kigero cyo hejuru. Yego, ni impuguke z'umuryango w'abibumbye zashimangiye ko abarwanyi bo mu mutwe w'iterabwoba FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego biyongereye kuko bakomeje kwinjiza abarwanyi bashya muri uyu mutwe. Inshuro nyinshi impuguke za Loni zagaragazaga ko abarwanyi ba FDLR babarirwa mu bihumbi 10 n'ibihumbi yego babarirwa mu gihumbi n'ibihumbi 2.
nibyo Loni yahoze itangaza. Yego, gusa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga aherutse gusobanura ko bari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10. Yego, raporo nshya yashyikirijwe komite ishinzwe ibihano mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano muri Gicurasi 2025 yagaragaza ko FDLR n'abazalendo ngo bakajije umurego mu kwinjiza abarwanyi bashya muri Mutarama ubwo AFC M23 yari mu rugamba rwo gufata imijyi ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. yego, Iyi raporo irasobanura ko FDLR n'abazalendo binjije abarwanyi b'abana babakuye mu nkambi z'abahunze imirwano ndetse no mu bindi bice bifitanye bifite abantu benshi cyangwa bituwe n'abaturage benshi. yego, bicukitsemo abaturage. Yego, isobanura ko kandi abana n'abandi bantu benshi binjiye muri FDLR Yego, ngo bakuwe mu nkambi bagiye bahabwa imyitozo yisumbuyeho kugira ngo bongerere imbaraga uyu mutwe n'ubushobozi ku rugamba yego, rubera mu bice bitandukanye. Impuguke za Loni kandi zanagaragaje ko kwinjiza abana muri FDLR binyuranyije n'amahame mpuzamahanga. Yego, asaba imitwe yitwara. Loni ahangaha yigeze igaragaza iti aba bana binjijwe ni abangaba ni bangahe, nta mubare batangaje. hanyuma ariko inatangaza naho bagiye baturuka. Izo nkambi ni Kanyarucinya, inkambi ngo z'abahunze imirwano batigeze bashyira ahagaragara. Gusa bagiye bafata abana babaga bahunze imirwano bakabashyira muri iyo mitwe y'abagizi ba nabi. Gusa bavuze ko yego, nubwo FDLR iri ku rutonde rw'imitwe yafatiwe ibihano na Loni, leta ya Kongo yakomeje gukorana nayo nyamara binyuranyije n'amahame mpuzamahanga. Yego, ikanayifasha kurwanya n'umutwe wa M23. Izi mpuguke kandi zemeje ko muri 2024 ubwo ingabo za leta ya Kongo FARDC zagabaga ibitero kuri FDLR yego, kubera igitutu cy'umuryango mpuzamahanga, umubano w'impande zombi wajemo agatotsi ariko wongera kuba mwiza nyuma y'igihe gito bigizwemo uruhare na General Major Peter Chirimwami nyakwigendera wahoze ari guverineri w'intara Kivu ya Ruguru wiciwe Kasengezi. Yego, raporo yasohotse rero mu mpera z'umwaka ushize yagaragazaga ko Chirimwami ari we waburiye abayobozi bakuru ba FDLR ko bagiye kugabwaho ibitero bimuri birindiro mbere yuko bitangira. Yarabuburiye ati muhunge mudapfa. Noneho muri raporo nshya rero izi mpuguke za Loni zagaragaje ko leta ya Kinshasa yohereza FDLR na wazalendo amafaranga n'ibikoresho, yirengagije ko akanama ka Loni gashinzwe umutekano kafashe ingamba zibuza gukwirakwiza intwaro mu bagizi ba nabi. Kongo n'u Rwanda rero tariki 27 Kamena 2025 byagiranye amasezerano y'amahoro yitezweho guhagarika amakimbirane mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari no guteza imbere ubufatanye mu iterambere, gusenya FDLR birumvikana no gukoraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho mu rwego rwo gukumira ibikorwa by'uyu mutwe w'iterabwoba biri mu ngingo nyamukuru zigize aya masezerano. Ubwo rero abasesenguzi baragaragaza ko gutandukanya ingabo za Kongo na FDLR bishobora kuzagorana kuko babaye nk'akagati k'inkubirane, baragiye baba umwe, bizivanga ideology iragenda ibimwe, nta nakabuza FDLR kugeza ubu ngubu. Noneho ibinyamakuru bikunze kuyivuganira, bikunze kuyamamaza, birimo na BBC, ikinyamakuru cy'Abongereza. Yego, urumva Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe ku ruhande rw'u Rwanda yabyamaganye, yabigaye cyane kuko yagaragaje ko ibinyamakuru birimo BBC y'Abongereza aribyo bikomeje kwamamaza uyu mutwe wa FDLR. Ubwo rero gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho byose bigakorwa mu gihe kitarenze iminsi 90 n'amezi 3. Nizo ngingo nyamukuru zigize amasezerano yasinywe hariya i Washington, kandi urabizi ko tariki 27 z'uku kwezi kwa Nyakanga abakuru b'ibihugu nabo bazahura babiganireho babinoze. Noneho rero ndagira ngo wumve ko BBC Gahuzamiryango ishami ry'Ikinyarwanda yakoze inkuru
urumva kuri uyu mutwe FDLR ku cyo umutwe wa FDLR uvuga ku masezerano ya Washington ategeka ko urandurwa, kuko FDLR nayo yatsohoye itangazo isa nk'igenera itangazo Perezida Donald Trump, urumva. Noneho ni FDLR isobanura ibaruwa ifunguye perezida w'uyu mutwe Lieutenant General Byiringiro Victoire yandikiye Perezida Donald Trump wa Amerika. Noneho BBC rekuze umva ukuntu yaje kujya gute kubigarukaho cyangwa se gukomoza kubi muri itangazo muri iyi baruwa Lieutenant General Byiringiro Victoire yandikiye Perezida Trump wa Amerika. Minisitiri Nduhungirehe yasubije iki kinyamakuru cya BBC ko kidakwiye gutwikira ubugizi bwa nabi bwakozwe n'uyu mutwe w'abajenosideri ndetse no kubusukura cyangwa se kubwoza ubugizi bwa nabi. Ikinyamakuru kivuga yego. Rero Nduhungirehe mu by'ukuri yagaye cyane iki kinyamakuru ngo ntabwo gikwiye gutwikira ubugizi bwa nabi bwakozwe n'uyu mutwe w'abajenosideri, kubusukura cyangwa se kwamamaza mu gihe uyu muryango mpuzamahanga ushyigikiye uko usenywa. Agira ati ntibikwiye ko iki kigo cy'Ubwongereza gishinzwe itangazamakuru gikomeza gutwikira gusukura no kwamamaza FDLR, umutwe w'abajenosideri. Kongo n'u Rwanda na Amerika n'umuryango mpuzamahanga muri rusange byemeje ko usenywa. U Rwanda rusobanura ko rero FDLR ari ikibazo ku mutekano warwo, kuko umaze imyaka myinshi ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, cyane cyane ukabigiriramo uruhare bafatanyije na Kinshasa. Yego. Ibitero bya FDLR birimo ibyo yagabye mu Rwanda muri Werurwe na Gicurasi ndetse na Kamena 2022 ibyo byanatumye rushyiraho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo gukumira ibyashoboraga guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yego. Noneho kuri FDLR amakuru yo aba ari menshi. Reka noneho kuri iyi nshuro turebere hamwe uburyo iri kwisuganyiriza guhangana na M23 ariko n'ubugizi bwa nabi ikabukomeza. Kuri ubu bari kumwe n'abazalendo muri teritwari ya Walikale. Reka bariho duhera muri groupement ya Walowa Rwanda. Ni deployment cyangwa se no kwisuganya guhangayikishije cyane se kwirundanya muri groupement guhangayikishije cyane. Abatuye hariya nibo babikubwira bati ntitujya ntitumira. Amakuru atandukanye aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri groupement ya Walowa teritwari ya Walikale aravuga ko hari abantu bitwaje intwaro, bitwaje imbunda benshi bikekwa ko ari abarwanyi ba FDLR bakomeje guhungabanya umutekano ahitwa Mishipo. Sino kwisuganya ngo bahagere, ahubwo bari no kugira gute, bari no gukora ihungabanya ry'umutekano, guhungabanya umutekano mu gace ka Mukungurano, naho bari kubidobya Mukungurano ndetse na Mishipo. Nkuko amakuru amwe abivuga, uwiyita umujenerali uzwi ku izina rya Mutayonga ukomoka muri teritwari ya Masisi umaze iminsi Mishipo, aho yaje aherekejwe n'abantu be bagera ku 100 bafite intwaro ziremereye n'izoroheje. Intego bwana Jarimora nyumvira, intego y'uyu mutwe twaje intwaro ntiramenyekana, ariko amakuru aravuga ko mu biganiro yegeranye n'abatuye muri kariya gace, umuyobozi w'iryo tsinda yasabye abaturage ko kuhimuka babikora vuba na bwangu, kubera ko ngo yahaguze atavuze uwamugurishije ubwo butaka. Urumva icyo kintu. Abayobozi b'inzego z'ibanze rero bakemeza ko ubu ari uburyo bushya bwo guhungabanya umutekano butangiye muri ako gace, kuko abaturage baho barwanyira itegeko ryo guta imirima yabo. Amakuru rero ubwo ni ntago ntawuza kugira gute, ntawuza kuburana kubera ko uraburana bakurase. Urumva? Amakuru atugeraho dukesha ikinyamakuru Actualité.cd yongeye kuvuga ko urumva kuva bahagera aba bantu bitwaje intwaro bivuga ko ari aba FDLR ngo barasa amasasu azira impamvu, ahubwo bagamije gutera ubwoba abaturage. Ngo barasa amasasu baribwira bakarasa amasasu. Noneho
uyu agahamagarira inzego zibishinzwe kugira uruhare mu gukumira ukuguhungabanya umutekano kugenda kwiyongera muri kariya gace ka Walikale. Iyi Walikale ikivugwa ni icyo saha gusa FDLR iri gutegurira ibitero, yego, kuko no muri Sud Kivu bafatanyije n'ingabo z'u Burundi na FARDC barimo gutegura ibitero simusiga mu Banyamulenge, yego. Kugeza ubu ngubu rero icyo bagamije ngo ni ukwirukana M23 muri ibi bitero, muri ibi bice, yego. Uyu mutwe rero wa FDLR mu itangazo wasohoye uravuga ko rwose ushaka gutera bikomeye cyane Abanyamulenge, ariko umutwe wa Twirwaneho nawo, yego, aho ni he noneho ugamije kurengera abanyekongo mu bwoko bw'Abanyamulenge, yego, wamaze gutanga impuruza kuri ibi bitero simusiga iri huriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC rishaka gutera muri ibi bice by'Abanyamulenge. Twirwaneho ivuga ko iri gushinja FARDC, FDLR ndetse n'abazalendo utibagiwe n'ingabo z'u Burundi ngo kuba bamaze igihe kirekire baragose abaturage bo mu Minembwe, yego, nyuma yo gushinga ibirindiro mu bice by'ingenzi muri ibi bice, yego. Usibye kugota abaturage, Twirwaneho iranashinja ingabo za leta ya Congo FARDC guhohotera no kwirukana Abanyamulenge mu bice bitandukanye byo mu Minembwe mu gihe nyine bashaka kugaba ibi bitero. Twirwaneho ivuga ko usibye kuba iri huriro ry'ingabo za leta riri mu bice bikikije mu Minembwe, ngo hari n'amakuru yizewe avuga ko indege y'intambara ya Sukhoi ngo n'indege za drone z'intambara nyinshi ziri gutegurirwa Ikisangani i Bujumbura kugira ngo zize kugaba ibitero. Ziri gutegurirwa Ikisangani ni Bujumbura, yego, kugira ngo zize gutanga ubufasha ku ngabo za leta ziri muri ibi bice, yego. Uyu mutwe uvuga ko izi ndege z'intambara ndetse n'izi drone bigamije kurasa ibirindiro bya Twirwaneho na M23, yego, mu midugudu ituwe n'abasivili, urumva, yego. Ndetse baravuga ko uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu ngo niwe muhuzabikorwa w'ibi bitero biri gutegurwa, yego, afatanyije n'abayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, aho impande zombi zifite gahunda yo kwifashisha Minembwe nk'ibirindiro bikuru mu rwego rwo kugaba ibitero ahantu hatandukanye, yego. Rero kuba ku bwa Twirwaneho, yego, ibitero biri mu nzira yo kugabwa mu Minembwe, ati ntibiri mu rwego rwo kugota gusa no gutera hano, ati barimo no barashaka no gusenya no kwirukana Abanyamulenge mu midugudu y'abasekuruza babo, ahubwo biragaragara ko hari n'ubwicanyi bushingiye ku bwoko bwateguwe ku buryo hari n'ibyago bya jenoside muri biriya bice. Sinzi niba uri kubibona, kuko uyu nguyu nawe yaje kubikomozaho, yungamo ko ngo Twirwaneho itazarebera mu gihe Abanyamulenge, yego, bari gukorerwa jenoside, ko ahubwo igomba gufata ingamba zikwiye mu rwego rwo kurinda Abanyamulenge ibitero biri gutegurwa ngo bibagabweho. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo tukiriyo, tunyarukire mu Rulenge, yego, Bwana Jarimura, hongeye kumvikana ibiturika muri ibice by'Irulenge. Utese bimeze bite? Urumva aha Rulenge ko mbona umuriro watse byongeye kudogera. Urumva magingo ngaya hano Rulenge hamaze iminsi hatagabwa ibitero cyatutumye. Reka tuba mu Bibogobogo, reka duhere mu Bibogobogo. Mu Bibogobogo naho haraturuka amakuru. Taramayoza yansunikira avuga ati reba ibi bintu bicishemo amaso ubwira abantu. Nyuma yaho ingabo z'u Burundi zigiriye mu Bibogobogo mu ijoro ryo ku itariki 7 ishyira ya 8, urumva, ngo ni ijoro ryo kwa mbere ishyira kwa kabiri, urumva, ako kanya izo ngabo hamwe na zimwe basanzwe nyine bakorana, urumva, ngo zerekeje mu Minembwe kuhagaba ibitero, urumva. Ni ubutumwa mbona bwanditswe bikubiye muri ubu butumwa umwe uherereye muri ibyo bice yaduhaye, yavuze ko we yavugaga ati aka kanya, gusa ntabwo ari aka kanya, yashize amasaha, ku mugoroba ku munsi w'ejo nibwo yaduhaye amakuru. Ati za ngabo z'u Burundi zaraye zakiriwe hano mu ijoro, ngo ni ijoro ryo kwa mbere rishyira kwa kabiri, zerekeje mu Minembwe zigiye kuhagaba ibitero, zajyanye na zimwe
zabo zari zisanzwe mu bibogobogo, kuko ahangaha mu bibogobogo hari hasanzwe abandi barundi. yego. Mu masaha ya saa 2 z'ijoro ryo kuwa mbere nibwo izo ngabo zakandagije ibirenge mu bibogobogo, ni mu gihe zahageze ziturutse Ibaraka mu ntera ngufu uvuye mu bibogobogo, aho umubare w'abasirikare amakuru atugeraho tutabashije kugenzura neza rwose nturamenyekana, gusa ngo ni mu magana. Urumva ubuhamya twahawe baragira buti urebye imirongo yabo uhita ubabarira mu magana, nka 400, ariko ntabwo bari munsi yabo rwose, baranarenga. Bikavuga ko babanza guhitira kwa Murima mbere y'uko bakomereza mu gice cya Minembwe kigenzurwa n'umutwe twirwanaho wa M23. Ibi bibaye mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kuvuga intambara, kuko kandi hari n'izindi ngabo zo ku ruhande rwa leta Kinshasa zavuzwe zazamutse mu Rurambo zivuye Uvira, ndetse izindi ziravugwa mu kibaya cya Rusizi, aho amakuru yemeza ko zo zirimo n'abacancuro kandi ko zigamije kurwana bikomeye, kurwanira mu bice birimo Kamanyola, Nyangezi ni Bukavu. Ibi rero akaba ari gahunda ndende ya leta Kinshasa igamije kwisubiza ibice byose yambuwe n'uyu mutwe wa M23 natwirwaneho. Si muri ibyo bice bivugwa mo abazamuye ibitero gusa, ahubwo abandi basirikare amakuru avuga ko bimutse Ikilembwe bazakomeza ahitwa mu Rugezi. Hari n'andi makuru bwana Jarimo avuga ko ingabo z'u Burundi zari mu bibogobogo, urumva ngo zabwiye abarundi, urumva ngo babakozi bakora imirimo nk'iyo guhinga no kuragira inka muri ibyo bice by'abanyamurenge. Ubwo ni inka z'abanyamurenge bagiye kuba abagaragu b'abanyamurenge cyangwa se abakozi, urumva ngo bagomba gutaha, ngo kuko muri Kivu y'Amajyepfo hagiye kubera intambara ikomeye izasiga amateka akomeye muri burasirazuba bwa Kongo muri rusange ndetse no mu karere. Ubuhamya bukavuga ko abarundi b'abakozi bakoraga imirimo itandukanye hano mu banyamurenge, abasirikare ngo babasabye gutaha, bababwira ko hano hagiye kuba intambara itoroshye. Ubwo Kongo, leta ya Kongo nubwo yongeye gukaza umurego w'intambara, ariko mu mpera z'ukwezi gushize yashyize umukono ku masezerano y'amahoro. Twabigarutseho twabwiye uburyo ariko bakomeje kwitegura intambara muri Kivu y'Amajyepfo. Deployments y'abarundi Kavimvira bambuka baza muri Kivu y'Amajyepfo, baje kurwana, baje guhangana. Twabwiye abacancuro b'abanyakolombia bageze Uvira, ubwicanyi bukuri gukorwa mu bice bya Uvira, uburyo M23 uri gutegura ama operation yo gufata Uvira, byose twagiye tugira gute tubigaruka. Ndetse haravugwa n'abahungu ba Ramaphosa ba Afrika y'Epfo bari guca mu Burundi bambuka bajya Sandef. Yego, ndagira ngo wumve ko ibintu bigiye gukomera hanga muri Kivu y'Amajyepfo. Wa muntu we niba kubwira ngo intambara igiye gushira cyangwa se igiye kurangira, niba kubeshye ngo ubyemere, intambara irahari kandi irakomeye bwana Jarimura. Biragaragarira gusa ubwo wenda ntago twabura gushimira aba barundi, urumva, kuko ejo bundi rwose kuwa mbere bagize gutya bagarura inka zari zanyazwe. Umwe mu bataramu rwose ambwira ati ikintu cyo nabashimira rwose abasirikare b'u Burundi bagaruye inka zibarirwa mu 10 rirenga zari zanyazwe na Wazalendo Iluvungi muri teritwari ya Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ati rwose noneho bakoza akantu, ati rwose ati inka 11 ku cyumweru zari zanyazwe n'Abazalendo hano Luvungi, ni inka z'abanyamurenge, ariko abasirikare b'u Burundi barazigarura, urumva. Ariko ngo mbere ko ziriya nka zigarurwa, abarundi ngo bari babanje gushyamirana na Wazalendo, ariko aba Wazalendo bisanga hasi, niko kurambika intwaro hasi muri rusange. Noneho nyuma ya Wazalendo rero barahambiriwe, ndetse kandi ngo banakubitwa n'inkoni nyinshi. Bikavuga ko abarundi bahise bafata bari Abazalendo barabahambira cyane, barabarambika hasi, barabakubita ivumbi riratumuka, babakubita ibiboko byinshi, babona kubarekura, baba bati mwangegeramo. None ubu nkibaza umuzima wabateye ngo batabara abanyamurenge bongere bakame, n'ubuye n'uburyarya, se buriya nta nyungu ibiri inyuma. Tuze gukomeza tukurikirana ibikubiye mu makuru ari guturuka hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ko amakuru akomeye kandi ashishikaje cyane. Ndagira ngo wumve ko bitoroshye na gato, ntago byoroshye. Ntago byoroshye. Hanyuma rero Irulenge
mu nce z'irurenge kabisa ngo hongeye kumvikana naho nibyo twavugagaho ariko iminsi itatu irihiritse. Andi makuru araturuka ubwo ni FDNB n'abarundi ndetse na FARDC bagize gutya bugariza agace kitwa Rurambo ku bwinshi bwana Jarimura. Urumva ndagira ngo wumve ko ibintu bitoroshye ahangaha Rurambo bafite gahunda ikomeye cyane ngo impamvu yabazamu hariya ntabwo inganururo. Urumva biragaragara ko aya makuru twagarukaga cyangwa twabwiraga. Urumva yego mu masaha y'amanywa ku munsi w'ejo abasirikare benshi byamenyekanye ko bamwe muri bo bahitiye ahitwa ngo ni Gatobwe ku Gitabo no mu kandi gace kitwa Imurenge ngo bari benshi bafite ibitwaro. Urumva ngo ariko ngo bafite gahunda yo kurasa umuntu wese babonye w'umunyamurenge ahitwa Igahororo. Urumva ibindi bice bashaka kugenda bugariza cyane nahitwa Kagogo. Urumva kuko ngo natwo aka gace karimo abasirikare ndetse no hitwa Kidote mu Kidote. Urumva we ni mu bice byo mu Rurambo naho hanyuma ndakugira ngo nkubwize ukuri. yego Urumva birakomeye aha hantu, ndagira ngo nkubwize ukuri ibintu birangaha muri Kivu y'Amajyepfo birakomeye, hari gutegurirwa ikintu gikomeye. Kongo ikomeje kunengwa uburyo ikomeje kwitwara nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinyiye imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gusinya amasezerano rwose abasesengura ibya politiki baravuga ko kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukoresha abacancuro bigaragaza ko nta bushake iki gihugu gifite bwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro cyasinye n'u Rwanda. Ubwo ni kimwe mu bintu by'ingenzi rero AFC M23 yakoze igafata umujyi wa Goma, wenda nukwemerera abacancuro bakabasha gutaha, bari biganjemo abanyaromania banyuze mu Rwanda urabyibuka. Ariko Kongo ibi ntiri gukora birahabanye, wagera ntizi ko hari abo yigeze kuzana kandi nabo batoroshye ntiboroherwe n'urugamba. Kugeza ubu ngubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kwifashisha abacanshuro bakomoka muri gihugu cya Colombia kugira ngo baze guhangana n'uyu mutwe wa M23 bari ku ruhande rwa FARDC. Yego, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassador Olivier Nduhungirehe aherutse kuvuga ko imyitwarire ya Kongo ari inkomyi ikomeye kwishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ibihugu byombi byasinyanye kuri tariki ya 27 Kamena. Yego, impuguke rero mu bumenyi bwa politike harimo witwa Dr Eric Ndushabandi avuga ko rero akurikije ibyo Kinshasa iri gukora ati rwose nta kabuza imirwaniro yongera kuba mu gihe amasezerano atashyirwa mu bikorwa. Ni mu kiganiro cyo kugirana n'abanyamakuru Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko mu gihe cyose umutekano warwo uzaba uhungabanyijwe ati ntawe igihugu kizasaba uburenganzira bwo kwirindira umutekano, ati habe nama avuga u Rwanda. Yanavuze ko rero umusaruro w'ibiganiro bya Doha binyuze mu mutwe wa M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ibiganiro nabyo bikwiye gushyirwamo ingufu bigashyirwaho n'ubushake. Ku basesenguzi ngo gusinya aya masezerano ku Rwanda na Kongo ni kimwe mu bintu bikomeye cyane ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ryakozwe. Ati rwose imyitwarire yagaragaje Kinshasa iri kugaragaza ngiri kugaragaza ko ishaka imirongo y'urugamba, ishaka kugaragara ku rugamba aho kugaragara mu biganiro. Urumva rero ni ibintu bigenda Sidi Kivu reka dusubire muri Kivu y'Amajyepfo. Urumva hari amakuru mutaramanga batunyurizamo akana. Yes, urabona ko ari no kuri koko niko kuri niba guhaye fact akaba ati ngaho ari abana amafoto birakomera, uramubona hano biraza gukomera. Muri Kivu y'Amajyepfo FARDC yarashe
umuyobozi ushinzwe itumanaho mu biro bya guverineri ahita apfa. Yitwa Bwana Lungele Mbiso wari ushinzwe itumanaho mu biro bya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo, Jean-Jacques Perosi muri teritwari ya Uvira. Amakuru avuga ko yishwe arashwe mu gatuza n'umusirikare wa FARDC ahita agwaho. Ibi ni ibyabaye mu mpera z'icyumweru dusoje, aho uyu musirikare wa FARDC ufite ipeti rya kapiteni yisharashe uyu mukozi w'ibiro bya guverineri muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta, maze abaturage nawe bamwicisha ibiti n'amabuye kabisa, barabati n'undi munsi. Bivugwa kandi ko kugira ngo habe uko kurasana byavuye ku mpaka zari zazamutse hagati y'abayobozi bo kwa guverineri n'abasirikare be, nubwo abatanze aya makuru batagaragaje icyo izo mpaka zari ziturutseho. Ubwo rero Uvira habereye icyo gikorwa, niho himuriwe ibiro bikuru by'intara Kivu y'Amajyepfo nyuma yo AFC M23 ifashe umujyi wa Bukavu, umujyi ufatwa nka capital city ya Sud Kivu, tariki 16 ukwezi kwa Gashyantare 2025. Ubwo rero kuri ubu uyu mujyi wa Bukavu uragenzurwa na AFC M23 ndetse yanamaze gushyiramo inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'intara ukageza ku buyobozi bw'ibanze, birumvikana. Hanyuma ariko ni nabo ni umwe mu mijyi iri muri target ya coalition nyuma y'uko abacancuro bahageze. Noneho rero ibibaye muri Uvira bikozwe mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje kurundanyiriza ingabo zayo nyinshi, harimo n'abacancuro nyine yakuye muri Colombia kuza kuyifasha kurwanya umutwe wa M23. Nta nkuru wasoma itagarutse mu mucancuro muri Uvira, birakomeye. Nta nkuru wasoma itagarutse mu mucancuro muri uyu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Hanyuma Tshisekedi yatangiye kubagendaho. Ubu kwita Kabila na Nanga abanyekongo n'icyaha gikomeye. Hari umuguverineri wabizize kabisa mu mazi abera mu buryo bukomeye, yego, yitwa Jacques Cyabula. Uyu nguyu yitwa Jacques Cyabula, ni guverineri w'intara ya Haut-Katanga. Ndabona yahamagajwe Kinshasa kugira ngo n'ubundi atange ibisobanuro ku byaherutse gutangaza kuri Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Congo na Colonel Nanga ukuriye AFC M23. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jacquemain Shabani niwe wamuhamagaje. Gusa amakuru avuga ko inteko nshinga amategeko ari yatanze uburenganzira bwo kumuhamagaza. Bishimangiwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Uyu Yabula mu butumwa yandikiye ni Cyabula nyabuneka. Uyu Cyabula mu butumwa yandikiwe na Minisitiri Shabani yasabwe guhagarika ibikorwa byose ati bitarenze amasaha 48 akabageza i Kinshasa. Uyu guverineri yahamagajwe i Kinshasa nyuma y'amasaha make atangaje amagambo akomeye cyane kuri intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Congo. Ati nyirabayazana w'iyi ntambara y'uburasirazuba bwa Congo ati ni Kagame aho kuba Kabila cyangwa Nanga. Yunzemo ati Kabila na Nanga ati ni abanyekongo, ati ibibazo byabo bikwiriye gukemurirwa mu muryango. Uyu mugabo kandi yanashimangiye ko Kabila na Colonel Nanga ari abanyekongo mu gihe ubutegetsi bw'i Kinshasa bubafata bo nk'abagambanyi bakomeye cyane ndetse n'abanzi ruharwa babo. Nanga yakatiwe igihano cya burundu nyuma yo kwihuza n'umutwe wa M23 bagashinga ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Uzi abayobozi ba AFC M23 bakatiwe igihano cy'urupfu ni benshi. Barimo Colonel Nanga, barimo Sultani Makenga komanda na Bertrand Bisimwa n'abandi batandukanye. So rero kuva Joseph Kabila yava mu buhungiro akerekeza mu mujyi wa Goma, Jean yari Bukavu rabyibuka aganiriye n'inzego zitandukanye. Kinshasa yagiye idagadwa, ikomeza kumushinja kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi bwayo, ndetse ataranawujyamo yamushinjaga gutanga ubufasha. Jean hari raporo ya Loni yanasohotse y'impuguke za Loni, nubwo akenshi usanga itatangaza amakuru ifitiye igihamya, yavugaga ko Kabila, Numbi na Katumbi
kabisa bari muri gahunda yo gushyira hamwe. Wigeze wumva inkuru ya Numbi muri Bukavu? Wigeze kuyumva? Yego. Wigeze wumva inkuru ya Kabila Igoma? Ya Katumbi Igoma. Kabila we ntibikiri inkuru. Urumva? Tshisekedi rero arabibona ko kumukura ku butegetsi aricyo gisigaye. Urumva? Hanyuma Tshisekedi ariko abantu 9 bo mu muryango we, urumva, barezwe mu rukiko rw'i Buruseli mu Bubiligi, barashinjwa gusahura amabuye y'agaciro yo mu ntara za Haut-Katanga na Lualaba. Ikinyamakuru La Libre cyo mu Bubiligi cyanditse ko 9 bajyanywe mu butabera barimo baramukazi ba Tshisekedi, babyara be, abahungu be, abavandimwe be ndetse n'umugore we Denise Nyakeru Tshisekedi. Baregwa kuba abafatanyacyaha ndetse n'ibyitso mu bikorwa bya ruswa ndetse n'imitwe n'indi myitwarire y'ubugizi bwa nabi. Kuri wa kabiri tariki 8 Nyakanga nibwo ikirego kiregwamo bari abantu 9 bo mu ishyaka bo mu muryango, ntabwo ari mu ishyaka, n'umuryango wa Tshisekedi abahuje amaraso. Yego. Cyashyikirijwe, ubwo ni ikirego cyashyikirijwe umushinjacyaha mukuru wungirije wa leta y'Ububiligi ari we Anna Fransen. Ikirego cyatanzwe n'abanyamategeko Bernard na Brieuc Menya mu izina ry'imiryango myinshi itegamiye kuri leta yo mu ntara ya Katanga ndetse no mu ry'abane bahoze ari abayobozi ba sosiyete ya Jekamen icukura mu y'agaciro muri iriya ntara. Mu kirego cyatanzwe bari abanyamategeko bavuze ko bari abantu bo hafi ya Tshisekedi atari bo bonyine biba amabuye y'agaciro muri Katanga. Ikirego cyatanzwe i Buruseli kibanda ku bantu bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi, inkiko zo muri kiriya gihugu zifite ububasha bwo kuburanisha. Ubwo rero umwe mu batanze ikirego yunzemo ko ibindi birego bishobora gutangwa mu bindi bihugu aho abasahuzi b'ubutunzi bwa Kongo bakomoka. Tuze tukomoze noneho kuri kesi ya Ingabire Victoire ubone mu Rwanda. Ganirwa No uruhu rwera. Umunyamahanga. Ubwo no kugira ngo bigende bifasha. Gusa urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ni rwo rwafashe umwanzuro wo kwimurira ku itariki ya 15 Nyakanga 2025 iburanisha rya Ingabire Victoire Umuhoza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nyuma yuko agaragaje imbogamizi zirimo ko atigeze ahabwa umwanya uhagije wo kwiga kuri dosiye yagizwemo yarezwemo n'ubushinjacyaha ndetse n'umunyamategeko w'umunyamahanga ngashaka kumwunganira akaba ataragera mu Rwanda. Mu gitondo cyo ku ya 8 Nyakanga 2025 ubwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nibwo Ingabire Victoire Umuhoza yagombaga kuburanishwa ku ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo. Yageze muri rukiko yambaye ikanzu y'igitenge yiganjemo amabara y'umutuku, orange, agatambaro mu mutwe kajyanye n'iyo kanzu rwose, yambaye neza amadarubindi y'umukara, inkweto z'umukara zifunguye ndetse n'amaherena mato afite ibara ry'iroza. Saa 5:30 z'igitondo nibwo umucamanza yageze mu rukiko abanza guha abanyamakuru iminota igera kuri 3 yo gufata amafoto mu cyumba cy'iburanisha mbere yo gutangira urubanza. Nyuma yo gusomera uregwa umwirondoro we, umucamanza yabanje guha umwanya Ingabire Victoire na metre we witwa Gatera Gashabana wamwunganiye mu mategeko kugira ngo asobanure inyandiko boherereje urukiko basaba iburanisha ry'uyu munsi ko ryasubikwa akongererwa iminsi mbere yuko aburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Umucamanza yavuze ko iyo nyandiko yarimo impamvu ebyiri uregwa asaba ko yakongererwa iminsi mbere yuko aburana, zirimo ko umunyamategeko ashaka ko amwunganira ataremererwa gukorera mu Rwanda ndetse no kuba hari ibyo babona bidasobanutse mu nyandiko y'ikirego cy'ubushinjacyaha. Ahawe umwanya ngo asobanure kuri ibyo, Ingabire Victoire yavuze ko impamvu yazihinduye 3. Atangira asaba urukiko
yuko rwose rwamusabira urugaga rw'abavoka cyangwa se rukorohereza umunyamategeko we ukomoka muri Kenya witwa Emile Osiemo kubona ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda kugira ngo amwunganire muri uru rubanza. Avuga ko nubwo yunganiwe na Maître Gatera Gashabana ari uko yisanze muri dosiye y'abandi bantu 9 nawe akaba uwa 10, agasanga Maître Gashabana we ari we mu by'ukuri ubunganira, akaba amwifashishije kuko yavuze ko yatawe muri yombi atiteguye. Indi mpamvu Ingabire Victoire yagaragaje nuko dosiye itanga ikirego y'ubushinjacyaha ngo yari yanditse mu buryo bucanganye butamworoheye gusobanukirwa ibyo aregwa neza. Ati byari ibintu cyangwa se bicukiranye bicukitse ku buryo atabanza cyangwa se atabasha kubicayura. Ikindi akavuga ko muri systeme hari inyandiko zimwe zitamukundiye kubona, izindi bajya kuzifungura bikanga. Ubwo rero impamvu ya gatatu Ingabire yagaragarije urukiko nuko dosiye y'ikirego y'ubushinjacyaha yayibonye kuwa 6 akaba atarabonye umwanya uhagije wo kuyisesengura ndetse no kumva amajwi avugwamo no kuyasesengura kuko ari igihe gito. Ubwo rero Ingabire yashingiye ku ngingo ya 74 n'iya 75 z'itegeko rigena cyangwa se riteganya imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Avuga ko yagombaga kubona dosiye imushinja isobanura buri cyaha akurikiranyweho n'impamvu zikomeye zituma agikurikiranyweho mu buryo bwumvikana. Ubwo rero turebera hamwe n'uburyo yashinjwe gushaka gutinza urubanza, kuko abantu benshi ndabona aricyo bavuga, baravuga ati yarashaka gushaka gutinza urubanza. Mu gusubiza rero kuri ibyo byifuzo yego bya Ingabire Victoire, ubushinjacyaha bwavuze ko biri gukorwa. Ati turi gushaka atari gushaka gutinza urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, kandi urubanza rukwiye kuba mu gihe kidatinze. Umushinjacyaha asubiza ku cyo kuba ashaka undi munyamategeko. Yagize ati ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha ati yarunganiwe kandi yunganirwa n'umunyamategeko ati ubwe yishakiye. Avuga ko kandi urubanza rutasubikwa kuko hategerejwe umunyamategeko ngo w'umunyamahanga. Ikindi umushinjacyaha yongeyeho nuko Ingabire Victoire atarakwiye gusaba urukiko gusaba urugaga rw'abavoka guha ibyangombwa umunyamategeko we ngo w'umunyamahanga. Yego uvuga ko rero ngo urugaga ari urwego bwite urukiko rutakwivangamo mu miyoborere yarwo kuko n'umwunganizi we yego ngo bari bakwiye kuba barakoranye narwo kugira ngo ibyo basabwa bikorwe. Yego ku kijyanye rero n'ibyavuzwe na Ingabire Victoire ku mwanzuro w'ubushinjacyaha wanditse mu buryo busobanutse, avuga ko rero ubushinjacyaha bwavuze ko ngo atari byo, ko umwanzuro wanditse neza n'ubushinjacyaha ku mpamvu zikomeye zituma akurikiranweho ibi byaha n'ubundi. Naho ku kijyanye n'uko avuga ko yabonye dosiye atinze, ku wa 6 nibwo ubushinjacyaha bwavuze ko dosiye yaragenewe n'urukiko kuri 30 Kamena, ngo icyo gihe yari yemerewe kuyibona neza. Ati kandi no kuba yarabashije kuyibona icyo gihe biragaragara ko nta kibazo kirimo mu kubasha kubona uburenganzira bwo kubona dosiye. Ubwo rero umushinjacyaha bigarukaho yagize ati mu by'ukuri ati kuba bavuga ko bayibonye ku wa 6 ni uburangare bwabo, ikaba itaba impamvu yazanwa mu rukiko. Maître Gashabana yasubije kuri ibyo byavuzwe n'ubushinjacyaha agira ati birumvikana ko ubushinjacyaha buri kureba ku nyungu zabwo gusa kugira ngo bushinje, ariko kuva ku itariki ya 30 Kamena icyumweru cyose cyakurikiyeho cyari konji, umushinjacyaha buti ariko systemu yarakoraga. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwatesha agaciro ubusabe bwa Ingabire Victoire buvuga ko
ari gutinza urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kandi ari urubanza rugomba kuburanwa mu buryo bwihuse. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yafashe umwanzuro wo kwimura iburanisha ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rikaba ryimuriwe ku itariki ya 15 Nyakanga 2025 kugira ngo uregwa abe yiteguye nta zindi mbogamizi. Yongeyeho ati rwose ariko icyo gihe nta yindi mpamvu urukiko ruzumva. Aya ni amanyanga gutinza urubanza bwana Jarimura. Birumvikana sinzi nawe ubibona, ntabwo turi bubitindeho kuko byose bikuye mu nyandiko ahangaha. Hanyuma mu gihugu cya tunyarukire mu gihugu cya Sudani. Muri Sudani hano makunyo muri Kenya. Muri Sudani, duhere muri Sudani tubabwire yego ingabo za leta yego ziravuga ko zambuye RSF cyangwa Reserve Force, Rapid Support Force, yego ibice bibiri muri Kordofan. Ngo byagenze bite rero? Bari kwigamba uburyo bakoze ama operation. Yego no kuvuga ngo magingo yangaya ingabo za Sudani ziravuga ko kabisa zambuye ibice bikomeye cyane byo muri Kordofan, ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu, aho uyu mutwe wa Rapid Support Forces ubarizwa. Yego gutera rero imbere mu bice bitandukanye bya Alaisha Karzagali bishobora gufungura inzira ingabo za leta bigatuma bagera hitwa Kordofan noneho neza. Aha ni mu burengerazuba bushyira amajyepfo yego y'iki gihugu, aho iyi mitwe rwose yagiye yiganzamo mu buryo bukomeye cyane nkuko iyi nkuru dukesha Sudan Tribune bivuga. Mu magambo rero umuvugizi w'ingabo za Sudan Brigadier General Nabil Abdallah yavuze ko ngufashijwe n'Imana, dufashijwe n'Imana umutwe wa mobile wa Al-Sayadi watsinze ibisigisigi by'ingabo za Daglo muri Ariyash na Kazgail nyuma yo guteza umwanzi igihombo gikomeye. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko Rapid Support Forces yari yigaruriye Kazgali mu mpera za Gicurasi, barimo kohereza ingabo nyinshi rero kugira ngo izi ngabo za leta zihigarurire. Imirwano kandi yabereye ahitwa Kordofan y'amajyepfo akiri uburengerazuba bwa Kordofan muri Gicurasi na Kamena, aho yamaze rwose kuba abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahonga bakayerekeza mu murwa mukuru wa leta wa El Obeid. N'inzego zishinzwe rero gutanga imfashanyo nazo ziravuga ko abavanwe mu byabo ngo babayeho mu bihe bibi kandi bakaba badafite ububasha buhagije. Yego muri Sudani y'Epfo kandi amakuru sayo gusa kuko biravugwa ko Perezida Salva Kiir by the way murambabarira Salva Kiir Mayardit yafashe umwanzuro utunguranye yirukana umuyobozi w'ingabo muri iki gihugu nyuma y'amezi 7 ashyizwe kuri uyu mwanya kandi ashyiraho uzamusimbura nk'uko byatangajwe kuri radio y'igihugu. Nta mpamvu yatanzwe yo kwirukana General Paul Nang Majok wari kuri uyu mwanya kuva mu Kuboza umwaka ushize. Mu itangazo ryasohowe rero ku wa mbere ushize mu masaha akuze, ni itangazo rivuga ko Perezida Kiir yashyizeho Dau Atujong nk'umugaba mushya w'ingabo. General Majok yari umuyobozi cyangwa se yarayoboye ingabo mu gihe imirwano ikaze hagati mu gikuri y'ingabo za imirwano ikaze urumva hagati y'ingabo n'inyeshyamba za White Army, umutwe ugizwe n'urubyiruko rw'aba Noel, bikaba byarongeye guteza ikibazo cya politiki mu gihugu. Umuvugizi w'ingabo za Sudani y'Epfo Luluya Koang yagize ati habayeho umuco ko iyo washyizweho cyangwa ugahabwa akazi nta mpamvu yatanzwe yo gushyirwaho, nta mpamvu n'imwe itangwa yo gukurwaho, ni ibisanzwe. Ubwo rero yadefandaga impamvu Salva Kiir yafashe icyemezo nk'iki kubagaho. Sudani y'Epfo yabonye agahenge kuva amasezerano yo mu mwaka wa 2018 yarangiza amakimbirane
y'imyaka 5 yateje impfu ibihumbi amagana, ariko urugomo hagati y'abaturage badahuje ubwoko rukomeza kwiyongera. Muri Werurwe Vice Perezida wa mbere Riek Machar yafunzwe by'agateganyo bituma ubwoba bw'amakimbirane bwongera kuvuka. Minisitiri w'itangazamakuru Michel Makuei yatangaje ko ifatwa ryatewe nuko Machar yahamagaje abamushyigikiye kandi abakangurira kwigomeka kuri guverinoma hagamijwe guhungabanya amahoro kugira ngo amatora atabaho kandi Sudani y'Epfo isubire mu ntambara. Ishyaka rya Machar ryakanye ibirego bya guverinoma bivuga ko rishyigikiye inyeshyamba za White Army zagonganye n'ingabo za leta mu mujyi wa Nasir uherereye mu majyaruguru y'Uburasirazuba. Muri Werurwe muri Gicurasi ingabo za Sudani y'Epfo zatangaje ko zafashe umujyi ziwambuye inyeshyamba za White Army. Yego, muri Kenya rero abanyarwanda barakekwaho kurya ng'abantu. Gusa si abanyarwanda gusa, ibije nyuma nagara abanyarwanda gusa, ibije nyuma yuko abantu 13 bafatiwe muri Bendera, hitwa Bendera, barakekwaho ibikorwa bikomeye cyane birimo kurya imirambo no gucuruza ibice by'imibiri y'abantu. Yego, umuyobozi wa West Pokot Khalifa Abdullahi yavuze ko abakekwaho ngo bakekwaho ibi byaha byo kuba ngo barya abantu mu buryo butemewe, hari n'ubwemewe. Rero abategetsi rero ba Kenya baravuga ko ubwo bufatanyabikorwa buri mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba kose ati buri gukuraho inshingano zo kurinda umutekano w'igihugu. Urumva? Yego. Ngo hafashwe n'icyemezo rero cyo gusuzuma neza no kugenzura uburyo ibintu biri gukorwamo n'abaturage. Iperereza rero cyakomeje, naho abantu 13 bahawe iminsi igera kuri 21 yo gufungwa mu gihe ubushinjacyaha bukusanya ibimenyetso bifatika kuri iribwa ry'abantu rivugwa muri iki gihugu. Yes, ngayo nguko rero reka twabashimira subu. Tubashimire cyane. Nakoze cyane. Tukangushimire bwana Nsanzimfura Jarimura. Nakoze cyane bwana Fagika Inamura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo kuri KTV News nakagaruka.